ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't ang mamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni Paribadaw. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, anda pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mo't ni Parikulas, bartek mo't amaysa. Laklakayan matamay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari iti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang dukas dya amabartek. Banang dungaw. Agamot ka kanimat no agbarta ka. Ay, awan ti babae amaragsakan no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadiag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada anday, tapno ada paginumay. Ti kadi pa naginom mo ti yor ornongam. Ay, kasanong adda balasang nga gusto ken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka makaasawa? Apay nga di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay ang makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng tupay Ay amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pay asawam. Awan lin na kayan iti asawa, antay. Addan to pay mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chep. Nakagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damad, Chep. At da kano papanante aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Ang mga no agungat ni nanang mao kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga roday. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Win, Chep. No saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rodan. Awan mat ni tata ba dong akadwata? Kaslawan makitkitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga nuinton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuinto nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantag bangkag kamilaang ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartagtan sa matan. Chip, san pa'y numaybos ti kwartata? Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti staur. Kunakun ka. Anda kayo dito. Sino day talakay, Chip? San ko nga amo day tanalakay, Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting.
Natar ka gaya ma. Kamamukla nga natar ka. Kunak no asino'y tayo tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing. Taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangad ko mamimpinsan ti arak. Dagal lang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka man ay. Sana ka nabartay, kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit ka. Danda ni di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Ingkakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya la unay ay atiramanday ta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw ka mat. O di nabartag ka mat nga raw. Mabartag ka niti saan ating memtim iti arak. Aya, mukbay, no ilamlamang mau ti uminom, no wanti makakit-kita, ha? Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak, tada nga minakam ko, amaw ka makabartag. Apay ngarap ngay, ngaglaklako ka. Una yan tayo suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Tapay adamagam ngayon no tao at Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan. Wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat. Natulid akpay. Isuakas toy. Kasanon ngay no adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami anabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasan na mabartak ngay no uminom matiti arak. Ti maitulid abataw ti kunak amang sarunukan ka. Saan kat ani bato at taaw. Hay, surun kaun. Kasurun mo ka dita bagim. Tasang ka makawawat. Tasyak paikit din ti saan makawawat. Ay, dita ka man langang. Kadwam kadimanan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, kapitan. Sayag tadi kay May. Daragsak ti aginom. Madi, tinalabas apan naginom. Pangagas lang iti banog, kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan ang pangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit. Anya nga rutiyan mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napay nga ilako da. No makapadakas iti salunat, kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabaen. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagbaenan may, kat kwartami matigat gatang may, antay.
Kwartayo nga agpaiso. Ang nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kaila agkumpare. Umapaldalaang. No kaya't na adi aramidan damay. Saan da nga rod akayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, syakpay ka ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin kadakwada ti pag-ininom ka? Ay kasanon, nuga po iti kababartek yaw. Kat addadakas a mapasamak kada kayo. Ay, asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dakas a mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Naglumba ka no dakulas kan kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Ay, sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada simmalog iti turod, kapitan. Anya? Ay, kaya't mo asawan. Naglumbada iti nakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Nabaddakan tinwang ti Saka Nicolas. Ay, ingaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ay, ni Kwarog, anya tinapasama kan kwa na. Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag ata saan na nabaddakan tinwang jabuksit na. Ay, una yan dagit si abartak. Sige, tamang kita ak iti kadwak, tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis a matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay na yunan naman. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kuna kun kahit nga dadakas ang mapasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Nicolas iti kwarta tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Nicolas. Nanayunan ti parikot na gapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawot da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Nicolas. Kadala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti Bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasama. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanu tinwang ti Saka Nicolas. Ay, kat ni Kwarog nga. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Ay, dayta ti kunak nga itdan ti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na Bartek? Adayo kuma anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Ay, huwan nga raw banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor da jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti X-ray Nicolas. Adda ka no fracture ti Saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wayne. Ay, agasem. Ay, binaddakan tinwang. Ay, imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Ay, di pa'y narumak ti Saka na. Imbag tasan a Europa na ti binaddakan tinwang. Ay, anya nga tan tilanganan no kasjay. Ay, delikado na, no Europa na. Ay, amangaan, no saanan akulas ti Europa na. No nairis, ti agong na. Apay kumamot asaanan akulas ti Europa na. Ay, si kamot. Ay, siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw.
Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsagit ti rupa kanday. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana ires deta lugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan, Wang? Pagsarsardang lang nga ruday, di pa ila sumarday. Natinagak lakit nga raw. Kasano asumardeng, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardeng adagos. Basol day dyan, Wang, antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartekyo, naglumba kayo kiidain? Ita, addanda tarupam, loko. Anya nga ita, kulas. Madala nga rod binda tarupa maun. Nasiminto pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumot day dyan, Wang. Kitkitaan na at tao, baddakan na kitdain. Ay, no saan nyo, asinakayan, a pinaglumba, awan day ta. Awan na muna day dyan, Wang. Sika, ti awan am muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag, tapno maap ti ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang aro dun. Arak pa ilang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa imot nga ro ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagutot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan matinted mo kanyak akwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon. Ay, awan la ka din ti duldulin mo akwarta, bakit? Kasano ko mga da na idulin ko, kat awan matinted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang, no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang. Ano, samati ut-ut tasugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumating barbartak mo. Diyan da kumakwarta. Ditakan, tinak agdiskitar. Babawi ko na din nagururnaw. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsuram, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait matan tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Awan nga raw dantay. Naglaadak matay. Kasano pa'y amakarumak ita. No dim ngagkakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot ngamin kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyanyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Unantay, sana na maulit. Diyak kayatin ti madisgrasya. Kayat ko pa iti agbihan. Ay na, kwarog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Ancheta, dita Itiyage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Nagbasit mo gaya, minti bagas. Pwede ka na panimutang pa'y, kindi kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat tinagbain. Apay, mapain ka pa'y lang magkini kumarim, mate. Kasanaw, no daduma kat sumanao no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw awatan ti ukali na. Nay, apay ngay, saan mo takastay day? Un nga raw, ngam kadagito'y katkasjay matang. Anak wanang, yawat mo man tay may 1 kilo nga sukar. Sakbay ayawat ko. Damagag no bayadam, wano utangag. Sigurista ka mo ta. Ay rumbag lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uray, saan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no ada kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya saan? Ada pa'y utang mo, idi na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh? Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray, ada seminar ni Inteng. Kahit agmay saka nga raw di tabalayaw. Adda ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray awak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit dayjay. Nabiskad nga mintibagina kay. Usto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit itinadagsag. Makawit ka mo't lang iti saba, buyay. Uy, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak Saan mo mo't lang ata ang maibatan, di pagsalugan? Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiyo tapno sana matinag. Alang araw, kaigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay di balay. Nakadumutan asabat iti nibayo, hapong. Awan nga minti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay iti bagas, hapong? Ila ko may, tay gatang may ti bagas. Kasta ka di, hapong? Ay, kasi kayo mat. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. San pa'y muta na loob? Tulungan nakit di nga ago kays. Inakto ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y muta na loob? Iso nga rod at tulungan nak nga ago kays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit iso nga gluto kamay. Katun padasag mag, tainak ilakaw, barang agswirte. Malanga raw, tulungan ka nga gukays. Nanatoyan, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na abuay na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wana na,
Basta mayat, ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang ken nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Saan ako ngagsursaw. Maray, apay day ta awit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisorsor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay kat swerte ka ano kasta maray, nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kit ni Marikwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwan. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may ti igatang ko iti bagas. Isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tinebami di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan, bagas inton makagata nga, kinimari kwanan. Kunak man, nun kagisorsor ito yung luto ma, Chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas, imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitan na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayang ngam jay mapan makikinkinutaw dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit dahin, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag, gumatang kunak, saan nga umutang? Imbag dyan alawag, maray. Adda ngamin mangibaga agumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta, hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak, umayak tumanin gumatang, inton adda manin kwarta. Adaman damagak, maray. Anya dayta, maray. Ay, agdamag kalata, Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mat adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangakman ko na. Nakapanunot iti pagkwartaan na, maray. Kasta ati nasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang? Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang? Siyak matimarigatan no kasjay. Sabagay, no adda namnama unda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw, na ibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang, gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok, nana. Agluto ka iti kamuti chips, ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pa'y dayjay tauray basit ti asukar na, nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana,
amin ang mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw ken papad. Pangidiswam itilakaw tuyang. No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangka agtawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutang kini marikwanang. Intunog to daw, agmulat at ikamutay ken saba. Mabalin magayam nga ramidin na chips. Wag, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyang ang naglako iti lutlutun na at chips? Chips? Wan. Manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanin ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wan, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasya pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Angam saan mo gayam? Aya, Wen. kasano ti pamayan? Kwa, no naoki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wen no kalamansay iti duha nga oras. Apay ngay babad pa ilang. Tapno saan ang umisayt. Ikatom ti danom na sa mugalipon iti naingpays. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti ingpis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple? Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutang kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa kaya ti mapanumutang ay, hindi agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damot kit pagsayatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa'y iti inaramid na? No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw, Tagluto no madan ka lang iti kwarta. ay wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katamot o tangaklat ta. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yaw kukumaray. Nay. Mayat matiisam mo ita, Marituyang. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayat ko ti agyaman ken ka Marikwanang. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapudot ti ulog, tawan mat ngaminan pagsakadak, tapanay mat utang. Ay kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang. Saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagunget ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay kat, dayawan ka Marituyang.
Tanasaya at tiimbunga ti pan nakapabain mo. Wen nga rod maray. Tay nga ruga gatanga ko na. Tay nakmanin ang luto iti ilakaw maray. Awan maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pa ka kumikumam, anya. Makimaritis ak mata, ngam apagbiit laang. Awan ngamin kwarta nung maritis laang taramidan. Yagmon tay gagatanga, tay nakadrabahaw. Ay, wun maray. Mabiit laang. Oh, dayta. Sige maray, babayaw! Bye, maray. Imbag ta saan agimura kanyak ni Marituyang. Ay na, no saan mo a pinabainan, saan anagnakam marikwanang. Good job, Nana Toyang. Pinagbalin mo eleksyon, ti pan nakapabain mo. Si kamot lang, tinagnapan. Ala, sigay! Didon, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.